Haria hothe ungikorwo riri ni ikereka ria keri ni gututhie na mbere na kumenyithia mohoro maria tukuhaririirie hwa-ini uyu wa umuthi. Na tugithie na mbere ni ati thukuru wa muthingi wa Ngara uri uri mwena wa Naikuru uri urumbuyagia ciana iria iri mawathe matiganite ni utafanite ithurano cia atongoria a arutwo iria irarugamagirirwo ni maabitha a ruhonge rwa ithurano na mihaka rwa IEBC. Kumana na uria mwingi ukoretwo ugika ithurano gucagura atongoria, thukuru uyu ukitie undu uyu na gukorwo ugithura atongoria kurugamira arutwo rungu rwa kamiti ya ithurano na mihaka guku bururi-ini IEBC. It will be easy for them to obey their leaders. Instead of the teacher imposing the leaders, we wanted the people to choose their leaders. Otherwise, we are very grateful. The exercise has gone on well. And from there, it is supposed to be a continuous process. Togethie ripoti ingi ni ati muingi kuma mwena wa mbere ya Mohoro kaunti ya Embu ni morete thirikari kurugamia uheani wa title deeds itura-ini ria Mukima kuona mubango uyu ndugukorwo uri wama na waragania. Mutipito wa Mohoro wa Njiro wa Ngata ni aratumenyithia ndeto ino na njira ndikiru. Kama ni kutuwa watulie State House tuseme enough. Ngucanio cia migunda ni inyitete thinga makiria guku bururi-ini, ngucanio iria ihutitie nginyagia aikari a mbere ya mohoro na kuria moritie thirikari kurugamia uheani wa title deeds kuri gicunji kimwe kia aikari a Makima. Aikari aya ni maugite ni moi thirikari ya kaunti ya Embu ina mubango wa kuheana title deeds ici mweri tororete mieri ina thutha wa munini wa mutongoria wa bururi William Ruto kuheana title deeds 12,000 kuri aikari a Wacoro, Igeshisho na Riashina iria ciari cia mugunda wa Mwea. Mwena-ini wake MCA wa Makima Ward niwe Philip Zangi ni ugite mworoto wa kugayania migunda iria minene ya andu a thikimu ni njira imwe ya kuhithirira maria mekirwo mugaru na watho ona gwata yari njira njega guku akiuga maundu maria mekirwo moru mateanirio niguo kuhingia mega na gutungatira muingi. Ile sababu ya kuleta ile enjoyment ya ati wale watu wako na mashamba makubwa kule kwa scheme ati yachukuliwe yagawe hayo, ndio sasa ni njia tu ya kujustify kile kitendo ambacho kilitendwa kinyume na sheria. Na msimamo wangu ni huu, hata wale walioenda kotini kusema wale watu walipewa mashamba makubwa yachukuliwe walifanya vizuri kwangu mimi, kwa sababu wanaambia koti na wanaambia serikali na wananchi wa Kenya ile kazi iliyofanywa pale ilikuwa kazi chafu. Tupilia mbali ile kazi chafu iliyofanywa, tufanye kazi safi. Wananchi watulie, waendelee vizuri. Na kimunini wa muikariri giti wa kiama kia athuri kia Mwea Sila Mwaniki ni akomithetie ciiko cia uhami wa migunda na kuria augite thirikari ni irahitia riria irahe andu taito ihanaine na gucugira ngui. Mundu amebaniwa shamba yake screening for the last 40 years. Na huyo mtu anaenda anaambiwa una shamba. Hiyo ni shida ama sio shida? Na huyo mtu ni mzee, amemaliza pesa, hana watoto wenye pesa, ataenda wapi? The first mistake serikali inafanya. Mimi Sila Mwaniki napatiwa waje tuseme plot number 10, plot number 10, plot 100. Inapatiwa Sila, hiyo plot title, Zangi anapatiwa the same. Oho, Steve Nzauna uria ni muikari wa Makima ni anyitete miario ino baru guku akiuga atongoria manyite itemi ria gutungatira muingi uria kwagiriire. Sisi tuna laania wenye wanakuja kutenganisha iwabahatike wao wenyewe. Unaona huyu mama analia ni kabila, anasumbuliwa na kabila nini? Kama wewe ni kiongozi, undumia mwananchi ivadhi. Mwaki munene ni uhofanirie itombo ya ria Ondire mwena wa Gikuyu kaunti ya Kiambu kuria cinite nyoni iria cikaraga mai-ini macio. Kurerikana arithia a mahio nio maragwatirie mwaki ucio gukirikana maracinaga nyeki nyumu undu uria uracungiririe mwaki ucio gukorwo ugitherema. Kulingana na vyenye naona hakuna vyenye hii moshi ama hii moto inaweza zimika, kwa sababu hakuna njia yote yenye gari ya kuzima moto inaweza ingia hapa. Na hindi ya macinire ni matuikire aguthukangia ecosystem kana uria nyamu cikaraga thi ya nyamu yatuika yago, tondu guku ni kuri nyoni cirikagiria matumbi kuo, ni kuri kindu gitao marine life kana nyamu iria cikaraga mai-ini, indo icio ciothe ni ituikire cia guthukangio. Ino niyo iheaga andu a Gikuyu mai, niyo iheaga andu a Nairobi mai gicunji o kiega. No nyende kuona
thirikari kugerea Water Resource Authority makiiriga swamp ino na toko iriga tu mame gazette niguo etuike protected area. Kuma mwena wa Limuru tuthie mwe kwa mwe ngina kure mwena wa Thika ni ati moige kuma mwena wa Gatwanyaga Thika ne makaite uthuka gwa barabara ya Gatwanyaga Monyo Githima nginagia mwena wa Komo kuna ni koretwo na rukungu ruingi hamwe na marima muno makiria riri kwarite. Riu mwingi uyu ugite ndugukorwo ukiriha igoti ona thirikari ya mwena ucio yaga gukorwo igiaka barabara na ihenya o turia kwahoteka. Mutukito wa mohoro wanja wa Muru ni gukinyitie mwena ucio na turehera riboti ta ino. Maruru na marakara ma aikari a Gatwanyaga Thika East County ya Kiambu ni ati itura riri ririkoragwo ri kihumo kia maramu na mahiga ni kuona ati ni kuri kware no faracia itura riri citiri cia thondekwo ona thekia wa gukorwo magitio magoti ni county. Shida yetu batakuwa kibeba mawe inatoka huku, maramu inatoka huku, kila kitu, lakini sisi hatuonagi manufaa ya watu tunachaguaga. Hiyo ndio shida yetu tu. Sisi shida yetu tu ni barabara. Huku maji iko, stima iko, lakini barabara ndio tunakuanga na mbovu tu. Ti ihinda ria riua aikari aya mombũragĩrwo rũkũngũ na gũkorwo makĩrũara mĩrimũ yumanĩte na rũkũngũ, na hindi ya mbura aikari aya mena thĩna mũnene wa gũkorwo makiumĩra bara-inĩ nene. Customer analia, tunaumiza. Pikipiki zetu zinaharibika kila siku sababu ya barabara. Kuringana na aikari aya ni mageretie kuingata aria marogotaga igoti itũra-inĩ rĩrĩ no matire mateithĩka ni kuona ati ni macenjagia haria moyagira igoti rĩrĩ. Kanso ndio inabebaga pesa hapa. Hata wako hapa Makongeni. Huku tumewafuruga kote watu wa motorbike, lakini wameenda huko Makongeni karibu na Makongeni police post. Huko ndiko wanagojaga maro izoro. Patrick Hwa-Ini uria ni MP wa Thika ni augite ati ni kuheana matinga maria megukorwo magiteithĩrĩria aikari aya guthondekerwo bara na matigwetio ciringi onereko. Riu tutituikaga ati njangu ati ndi ciothe no uroka guthondeka barabara na mbeca ikirogotwo njangu utire handu aronwo nona utire handu na kinya ciringi nona na riu tuge ati riri kundu guku ni kwanyu, kware ici ni cianyu, barabara ici ni cianyu, muge ati riri marori ma matigacio kunegera county ciringi ona imwe mbeca icio ri reke tucioe tuthii tugure ngomongo tuke tuite barabara citu matigatiga na mukoyo ni njangu free of charge na mutigwetio kinya maguta matigatiga mukoyo free moke marime moke makinyange mahiga mariku maya no mahiga mari ona mbeca ses. Ngiribotira Gikuyu TV Titawaja Mwamuru. Na tugakihoka thirikari ni gukorwo ikirumbuia mateta ma muingi kuma mwena ucio niguo na no akiugwa matigukorwo makireha igoti ni undu wa guthuka gwa barabara iyo. Na kumana na riboti yo mwiroreri twitikirie twambe tuhukire metha itu igie wonjoria turore kiondo gitu na mwandiki witu wa mohoro wa Mbui wa Icugu uria maundu magitinda muthenya wa umuthi. Thutha ucio nake JOHNMO ni agukorwo akiingira mitambo-ini atumenyithia ni marikwa tuthagathagiire ndukaikuma mitambo-ini.